Kinongelam ka New Trap National Youth Front HNYF Northern Region mentakasngi kilalit ban khang sendon yaki kato ka neteli kibang kibadon hakitan nyongpo kibala terekam wala ka sorkar jela kala pembena syuti hakane kasngi kalai puwe terik unaitung arja ka khandai ka jinglet khang jong ka HNYF yaki te kibang lalam khmat dauba don roy ksiar Assistant Secretary lembat kidikot kalong ru halor kanong rim bagi te kibang kimsyam la burom satya ya kasngi kerpang kabaderu kasngi le burom khadu jongga jela ban pendon burom yau doktor don kupar roy ulampang jongga jela bam kuai hadwaru blei ne kasngi hapo kasnong shela kita kibang kibaka HNYF kilalit ban khang ki kentup nadu ka State Bank of India ka Axis Bank ka Canara Bank bat ka Bandhan Bank kibadon hapo ka Than Nongpo bat kiwe liang kaseng HNYF nongpo sekian tujuh nak liang arju upor jongga Northern Region Ilawan mengalit mana sekalian sekabang borok kibang kibadon hapo area nopo jelek pen hang yuka bar bagi kita sini state holiday borok di office serkar yo ski balik ke bang dipilih kata kadang nak kalian seng jemban se tapi kum kedak ke sulam halor ke jing naik antep ya speaker bodon burom jingi jelek nak kalian seng milik marbar mari yo jike pakabang keple gelek hang yiti haka irian ko hi berakwai